jotono no Khulumkha ni channel o angkai noro ani channel no ta khono subscribe khlaya khongka angkai subscribe khlai ready ang tebo kata job advertisement tai online information related video sunam angkai phai tini kasa kata job advertisement ailena omong angkai government of India Department of Atomic Energy naidi baba Atomic Research Center ni bukakte nuclear recycle board oboni bukakte rijaka angkai oro naidi opening date rijaka 1 tarik tai naidi closing date borjaka 30 rijaka angkai o jaga o naidi kubang tongo chemical tongo chemistry civil electronics tai instrumentation mechanical tongo sini ST rong ni bagai electrical tongo iko naidi oro ST rong ni bagai post tongo narong nai naidi angani description no bori rinai angka abo ni bagai education qualification tamo nang naiti oro electrical angkai je diploma in electrical engineer khlajak tongka rimano angkai je civil po rijak tongka borok oro to sini ST rong ni bagai reserve post to krui haipun unreserved tongo noro rina musungkai kaini unreserved post to rimano oro joto diploma khlajak electronics and telecommunication tongo kubangma tongo mechanical diploma in mechanical tongo angka haikano oro omo angkai naji trainee category 2 angkai 189 post tongnai o jaga o angkai je SSC class 10 pass tai omo ITI khlajak tongkha angkai boni bagai oro bo kubangma tongo AC mechanics tongo electrician electronic mechanics tongo fitter tongo instrument mechanics tongo oro ni bagai angkai noro ITI khlajak nangnai o je omo trade to angkai naidi laboratory assistant tongo tai plant operator tongo kubangma post tongo angani description bo ri nai noro angkai o jaga o naidi minimum je diploma in civil khlajak rok angkai naidi minimum 18 years ni simi maximum ka 24 years je diploma khlajak angka tai je ITI rong ni bagai angka 18 ni simi 22 years ora rejak garo angka o jaga o naidi oro sajaka stipend rejangnai naidi first year ro angka 16000 rejangnai je diploma rong no angkai ITI rong no angkai 10500 khlai rejangnai angkai naidi tai second year ro angkai 18000 khlai rejangnai oro khai 12500 khlai rejangnai selection method angkai tamungnai mo naidi oro saka exam mungnai o jaga o angkai tekse tongo stage 1 tongo stage 2 tai stage 3 tongo tinta stage ngai angkai boni bagai syllabus angkai maths tongo science tongnai tai general knowledge tongnai angkai tai advanced stage ngai naidi omo norok nai naidi norok tomong no interested tongkha angkai comment khlai di angkai o jaga po time oro bo tongo norok nai naidi angkai naidi nature of duty angkai tamongnai civil angkai civil construction work tongnai electrical angkai operation and maintenance substation naidi LHTLT equipment hasaka maintenance of electronics instruments kubangma je amo khai omo boni nature of duty singnai angkai ITI bo nai naidi angkai haikono oro kubangma tongo norok tomong no interested tongkha omo ang je important point no sao no je ITI omo kubangma tongo omo written test singnai angkai o jaga o naidi norok o jaga o inquiries ni bagai bong no call khai naidi oro sajai je exam center rok boro tongnai oro rijak krei angkai noro je inquiries tongmani borong ni number tongo borong no call khai kisa songhor nai mano borong no angkai o jaga o naidi bahai tamo norok tomong no interested tongkha angkai ani description no PDF no ri ruan no comment khlai di angkai omo haino kubangma job advertisement tai online information related videos namo angkai norok ani channel no tabukhan subscribe khlaya angkai subscribe khlai ready omo haino tebo ketal job advertisement mana bagai angkai tini ni bagai amsung nong situng jotono no Hambai.